I dobro došli u novi gameplay, ponovo igramo Sniper Elite 2. Pozdrav. Igramo četvrtu misiju. Opet igramo ko... Op. Hoćemo. Ajde. Evo vidim već jedno tamo. Vidiš ovo što zvekne? Ja. Ja. Ajde. Gore uzbedu. Ajde. Stani, čekaj. Jebo majku. Jest. Čekaj, postavljam bombu. Ne treba ići gore na vrh. A ne treba, sam se tu popni. Tu čekaj. Sad moraš biti precizni. Da su nas već skontali, ja mislim da su nas već skontali. Pa zašto postavio pored nas bombu? Pa ne može nama ništa. Ajde, ja. Vidiš ti ove koji ihol. Če slikam? Grčiš sad pravo, ono puno. Sad. Dobro je sad. Ubijaj samo kad vidiš ovo da je, kako se zove, ono u čošku gore. Desno. Ne znam. Ima ih jako malo. Find that ribbon. Ma ubijaj sve redom, ba. Istina se nas skontali. Ma ubij sve redom. Pucamo istog čovjeka. Je. Jesam ga podreo. Špic. Ja li skidamo čoveče, pa ne mogu nam ništa. Ma deremo paradajz u njima čovječ. Reci ga ako opet ne budeš lijepo čuo. Čujem te. O. Skinuo sam mir. Ovo sam ti što pričao. Evo, gore snaperista. Nosi vjetar, nosi lišće, opalo. U ovom slučaju nosi snaperiste, opalo. Trči, trči. No, ovog sam potpuno zaboravio. Vidi da sam igram na retard. Je, zdravi smo i žive, nemaju ponovo životu. Opet si počeo da grčiš. Sad. Dobar. Sad ti ubio ovog sad... Ovog tu vidiš treba sačuvati ovaj sakovu u odijelu. A ti ubio ovog švabu kožnjaku. Sad ću. Kokni ga kokera. Sad ga skini. Ne mogu da vidim. Aj kopni jer ti. Aj, eto jeba naš čovjek. Ne vidim ja odavde ništa. Aj ne, ja ću se. Jebo To to. sam predan si jebo.
Probija ko šahmana. Ko šahmana sam ga probio. Sad vidiš ovaj, tu treba da prođe sve, a ne smijemo ništa. Ali zavije. Jo. Što zvekno lijepo. Sad vam tu u kuću treba da uđe. Šta da je ovo mjesto? Ne vidi se ništa ovdje. Izvini, ali molim se. Gdje su na ovoj igrici neprekizne automatske? Je. Ubi ga čovjek u nogu. Ili hedinu. U nogu ga ubi. Sad. Dobro je, dobro je. A. Evo. Dakle, puca jedan... Sve sam ih pobio. Ovo ih najviše. Aha, sad trebamo dole donos ići. Sad ga lijepo skide. Pa kako? Evo ti mater. Eto ti lijepo. Kucaj mamu svoju. Uvije si ga probio. Ujevo. U mozak. Došao nam iz leđa. Što ovaj tu čeka je... Koji? Ovaj tu Pa što... njega su znaš izbušili pa on sad mora biti izbušen tu. Došao još jedan s leđa. I ovaj kraši ga. Sad je gotovo. Počeo se opet grčat. Sad. Dobar.
što mu zavu. Što sad? Ne znam, ima ih još. Idi ti provjeri. Odakle pucam? Kravo tu nije. Aha, evo. Joj, kako ga maša. The assault was over. We were safe. For now. Thank you for the rescue. But I fear that it was a waste of time. Wolf, Grčiš. as a plan. V2 rockets. Sad? Tabun. Dobro. Tobin? Where's that? Probaj još koji put da malo plesati. Radi. Malo je se stišao. What's Tobin? Answer me. I wondered what else we got wrong. Or more importantly, what else we just didn't know. Like Tobin. What the hell Taban. was that? And what was Wolf's plan? Jest, jest. Jest, hajde.